G20 ni bisingo sengoro mo kapani agrang ni exhibition halo sang paiso paisa ngaro kubang ma juda department ni stall tongoro kake finance sinoro malaika chini bor madam tribal welfare ni joint director sini madam chini Ria madam malaika madam no belai no langsung sini khabano khakdai kake sanglo iman madam oro khana ni sini to sini kake o jabo bo khai liberation solito. As far as the department concerned, actually, some of the directors are about send sculpture ni. Then yaga book jadi thang in the send sculpture dong. Orang no plus bibino department yaga le bana thangka. Orang no bibino department ni bibino stalls, informative stalls. Kaya orang sara jadi oxygen park arubo photo, if I'm not mistaken, photo for my sister. Yoga ni program aro tong plus ni 19 tribes ni oro sen sculpture no kasi 19 tribes ni sculpture utang to tinta kita for the first time in state ang kam high program plus G20 asset ni para bibinno state team ro delegates ro bibinno states no thangka para sini state kanan semi surung mai preparation ko kaham no jebabe no khaza to department coordinate khayen asan khailai ke mem oro to sabu iman khakran chi bi jangai taunge ke madam santosh haiman okhnani si bi chino G20 program sonsa jagnai tibra haste o first time sonsa jagai taung ke na om ha ke first time sonsa jagnai to belai no sa ham chi tibra haste ni porong ki bagai ka ke lukurong na om hai ko san since day ni bagi kaham no because exposure type no jara or delegates maybe in the future since state of the investment higher within like maybe education or business sector any sector awan sin bagai ambar lam kaham na gungan so kurang na babun sau om hai program jate ungman na tai plus they were successful ungman na tai but next time om hai jate submit job jadi tangkang ke senjata umna host kaiman nate senjo to ready to even ki not only department wise but joto even ki grassroots level jara chini orang tang especially chini tribals because I'm from tribal welfare and chini tribals kok na sawan ka umna kaisa opportunity kai mana nai dan ke side by side chini boy mela cholai dong I think the time is really perfect. Thank you. Langsung serang satu habanok di mengkakai joto naik dong naik kata ni takut joto rasa kerana no sengkini orang paisa paisa seng bisa panik dero paimani logi seng orang nunggu iman kah G20 ni kena ni sibi ozago sengkena G20 kah 20 dah country ni orang kaisa rang note demokrat kaidin bagai cuba su paimani kaisa forum abu ni bagai seng orang paisa kena ni sibi kena tu isu ni official kita ke langsung joto serang satu habanok di mengkakai joto kami lukurok ni joto tapi buku rasa kerana naik dong naik no kami bagai hingga ke semua paisa pakai 41st bisa panik dero mani logi oh mani ani tai kisah ukro guna seng G20 ni kaisa orang kena di sini program sonsojak na thangai dong norok nugi man kena orang nukangke no sai mani thangana tang hingga ke G20 kami bagai sonsojak hingga ke 20 ta country bini woi rang mote ukra kena di bagai kaisa suba mani kaisa forum abu ni bagai jeng orang paisa pakai kahake orang norok mugiman kena kebang mas katujak kena teishani wo program sujak naik tangan kahake wo biswa India host naik tong abu ni bagai India ni gereng Haste ora om hai G20 sujak itu wo kahake norok mas ngobo khulna hani abu ni bagai no sengor paisa pakai norok khulna bagai kahake norok naik tong di kena bo norok kena ni sini o panda senjang naik kahake norok naik tong di norok khulna ni bagai sinte bo sai tong naik